इली तुम थैगलोंग थी जे 13 years और गुरजंग सो खान बेटी मैं तुम्हारा घर तक छोड़ूंगा। बैठो बैठो। चला में हाला सो रिक्शा बन a hem atobar na thule ki pon geli bonda me alangli sonsi aphi bachiru ki pensi ka break along mate hotel along an bali damlo hala bang so good hala so opurjang so arjulo unat skida po uncle musi amachi hala so asar bura bang mate rickshaw driver bang thakun bang itu son hila je ni hotel along isi saman chitekang ko ni hadak enam lang musi amachi hala so dimolong hotel along an ke pali bang ke alangli phan और उस वक्त वो मासूम ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। Kardong viewers, nami tum kadok awes demi chini ta hypo la pen ke theglong ta hypo non social media long pur ki chudlo alam bangela puson hilo je Rajasthan aha bar long mate Rajasthan state long harada ka puson si ili tum theglong thi je 13 years au kurjang so khan Pini langam lo pulo tangte 13 years of Korjangso alangli hempen ajirpi heban ke chidamji phan kapuson si 100 kilometers ando halada ajirpi hem dam det pen puthot hem nang chi ranghut alangli bus ten long suntuglu bus station long suntuk pen api alangli rickshaw phan chor judulu bonta hala so rickshaw sang pi pede sedame akong ka preka rickshaw bang si puthot la puson si alangli phan pulo nang kuna sidam jibam bong ni hem dam ji ni phan nang thonun tha amachi ni nang thonun po chera me hala so rickshaw bang a hem atobar na thule ki pon geli bonda la person si aphi ko chiru ki pensi ka break along mate hotel along an pali damlo hala bang so hut hala so opurjang so arjulo kunat sikidam po uncle amachi hala so asar bura bang mate rickshaw driver bang thakun bang itu son hila je ni hotel along isi saman chitekang ko ni hadak enam lang amachi hala so dimolong hotel along an ke pali bang ke alang li phan chujor dam tet hala bang so chujor dam tet pe na phi ni phoan serame alang li phan theglong ni tet serame pini a hematung phone call pilo ajir pi te hem la pen ke along ka preka along ka phone call pilo serame long ni de hala so hotel along ni pho elong bar hotel along ni padogali bonta hala so hotel along pen ka prek hotel along si ke pon long pho hotel ilong mate la posan si ejo la pen ke elong son si ki bi pon और उस वक्त वो मासूम ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ये बताती है कि जांच में ये सामने आया कि बच्ची को सबसे पहले होटल में ले जाया गया था और उसके बाद अगले कई दिनों तक उसे एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाता रहा। Sila dakpen tu kupilo je thanam nang kok pulo tangte dakpen kasi thanam nang kok kilo muson hila je pini suarlo tum kaphere mimi nai ang thesi tum theko na hok le do la pen ke no hok le dam sila me suarlo tum kacheri nang jia kenan soto people lo pulo tangte non molong suarlo tum phere mimi side lo people pulo tangte non molong ili tum adet along sila me la puson India ili tum kacha theglong si India la pen ili tum kacha theglong si munit sila me pini munit kason kali bonta soitana son ili tum theglong nasi pini nangli la pen ili tum mathadam sina je ili tum karbiang long sedame la puson ceman de te pini la ngamlo pulotan be sumila rong hang pia kes ku ansi tum ning du dirang la sermen pini apor ili tum non Rajasthan long ke thailong ta 13 years artakan sermen pini ili tum langam sina je arang li phan kere ban inut bangin bang thom bang ti bang khochot kali आरोप है कि होटल मालिकों और मैनेजरों ने करीब 5 दिन के भीतर उस मासूम बच्ची को 30 से ज्यादा लोगों के सामने परोस दिया। आरोप के मुताबिक दिन के समय भी कई लोग उसके साथ थे। कहा जाए तो उसके साथ गैंगरेप किया गया। सरमें नॉन पॉन मिली करनी जिदा मगर पसंद हिला जे सो आर लो तुम कफेरे लपन के चेरे लपन के आके नंग सोतो को पीपल ऑफ प्रोडक्ट मोई तुम सुंग दे राहुल के सुंग दे आना पी के इली तुम का चेरे जी आले से बोलो लसिंग नॉन पेन इली तुम कुपी काम से थाना को प्रोडक्ट नॉन पेन इली तुम चेरे नंग जी कोई तो इली तुम मोनिसी कोपिनिया जस्टिस लोंगलोक हाई मिने जदा में जस्टिस ले लोंगलोक से ता इली तुम आ इज्जत लपन के इली तुम की सुंग tang era pike justice ki long ta ale lo serve mini apon ili tum sedame labang sopan RDP dunang GP pon ma polo tante 13 years alang likui usulan non class 8 si chali bomlan serve pini apor alang li phan puson kamnu la pen ki saino claim der for ke alang tum ki soitan la pen ki posili tum
hok nang bu asila pusona soitan la pen la pugela pusona hi idum hange ili tum justice long back nang ji la pen gelang tum pan inside nang ji sermele tum dak khanam sina ili tum pan ko pilo kan hok ke dum ili tum pan ko pilo an hok ke dum pulo tang de kan hok ke la helo je ili tum kache theglong si Indian la pen ili tum kache theglong si ili tum Bharat serame pinia por ili tum kaprek a district pen state la pen country pen tang ni ili tum me thang masi je thang no da la si kuna no kang hon la pen kuna no ka chi jinso ke do la si nangli la pen ili tum yong si chi jinso se pulo tang de ili tum ale macem la si pini ni le dapen na chuning rikang tumbang gala poson le jema dua korte injir non nangli so la pen ke nangli injir han chelang nun pametu kuna chike dam kuna chike do kupu chike do kupi pindeng se ching thang la pen kuna chike dam ji hala nangli tum matha dun pametu la pen ke nangli tum ajir pi tum long nangli tum kijui dam utame nangli tum matha pametu la pen ke nangli tum ajir pu pen ke chitong long serame nangli tum matha pameli dam tu kupi por kulo tante nona por nangli jirpo ta hai la pen ke nangli jirpi ta hai serame nangli phan no dak jiban ta tu ta hai meni asi pini nangli tum ka cheri nang ji la pen ili tum ka cheri nang ji ke nang sod do kupi por lo kulo tante ili tum na da kar biang lomong serame kaprek khai tu nang ji jok dun piglu la pen ke halabang so khai tum phan ili tum ke paru khub ji la pen ke pavir de ji phan ke ili tum ki ya arni serame unte la sinang tum cholo nona por chere ji la pen ke chere re ki la sila bang so lama jan nang tum ka tu ko be pen me sherika takki ili tum kar biang long por jang la pen ke anim so pi maratum ka chere the pa me ji pha pini ni liam thel pon sing ton pon ko lo ka tu ko be ke lang cha pen ni ben po do me thang me korong thu kar dong